And maybe our hearts will only heaven knows. Ay, Eddie. Salamat. Ayun, hanap ko. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Oh, takasan mo ako. Thank you for the hearts. Maybe a heart to find. Thank you for sending the heart. Thank you so much. Kita? Pap? Hindi rin na kami mapapalog sikat ni Papa sa Miyerkules. Mapapalog sikat. Kurba na si Ma'am Jane. Wala kang siya doon. Kapalog kita po. Kaya rin na siya. Palog siya po. Sige mo siya tahan. Basta din siya po. Apa yang harus kita lakukan? Oo. Boleh tipis. All I can do is Ini dapat ni uras na mga. Pag nagka-signal mo, Thank you. Two people. tapos, pag may nagurit na nga, nalalagyan. Hanggang magpuno, kikiwag-siwag doon. Hi, Dr. Petrovich. Hello. Hi, Cheryl. Good evening. Good evening. Am I your first viewer? Yes. Thank you so much. Thank you, Doc. Yeah, viewer. Yeah. Thank you so much. May gis ka na ko na doon, tol. Ha? Gis? All I can do is suck the breeze. Adjust ka daw ko doon. Yung ka daw ko na ni-adjust. Thank you so much, people.
You are welcome. Thank you for. Maybe my love will come back someday. Oh. Maybe I'm to find Kakain naman daw. Thank you. Hi, Akatsuki. Hi. You remember me? Maybe. I don't know, but where are you from, Akatsuki? Akatsuki Jonin, yes. I do remember you. Really? You remember him? Her or him? Akatsuki Jojen. Akatsuki Jojen? Really, Jojen? Maybe not that. Cheryl, long time no see. How are you? Yes, long time no here. I'm fine. How about you, Mardoke? Eh, paano po? Thank you so much. Ha? Ano ka? Maybe my Marapa! love will come back someday. I was busy, that's why I cannot join in your live stream. Okay, it's fine. It's okay. Thank you for the likes. Thank you for the thumbs up. Baby, my love looking back. Thank you so much. Cheryl, parang pumayat ka. Pumayat ako. Oo nga. Pumayat. Stress. Maluwag na. Stress. Marapa! Thank you for the likes. Tara! Ito! Ito! Ah!
Paligay, paligay, pwede ba? Paligay, pwede ba? Thank you so much for joining. Di ko alam. Kakilala. Jonica Gaitmaitan. Jonica, hi Jonica Gaitmaitan. Hello ate, hi. Thank you so much. Ah, ah. Mm-hmm. Ako po si Bolis. Ako po sa Boleran. Okay. Nice. Di ba po, ate sa Bicol? Yes. Bicol. Bicol na nami. Ay, mamay. Wala. Lagi pala may dito. Ano ito? Kapatid ko ang mga nilo. Ay. May data sa inyo isip kanina. Ano? Na kwarta? Ha? Hindi rin. Patag lang yan doon. Ano? Pamasko. Pamaskong handog. Handog. Cause maybe my love will come back someday. Only Yada. Tara kami busy pa. Hindi na randi. Maghahanap ka gab ni Mother Earth. Oh my God. So fine. Janica, taga saan? Ay, Janica Boleran. Ilang taon ka na, Janica? Ate, 40. 40 years old na. Ikaw, ilang taon ka na, Janica? Janica. 20, still young. May asawa ka na? May asawa ka na ba? Thank you for the likes. May asawa, may anak. And all I can do is pray. Thank you for the likes. Wala pa po. Bakit? Bakit naman?
pagyapon. Oh, kaya na ako. Ayun na. Wala. Kaya pag-iwag ka. Kaya pag-iwag ka. I-text mo. I-text mo ha. Ang pangalan na inimag mo. Dito na yun. Patangad na luli. Patangad. Wara. Para. Balikan, balikan. Balik mo. Ano po dito? Bakit wala pa? Ano pa dito? Yan. Bababa. Wara. 72. Balik mo. Balik mo. Sige. Ano ka? Ayaw pag-iwag ha. Quality lang ang waka. May pinadaran. Ha? Nagagap man. Ako sa... Wara. Wara. Wara pa. Wara pa. Wara pa. Wara. Wara pa pa. 0-0 pa. 0. Zero. Zero pa. Ibalik mo na dito sa kanina. Wala, 0 pa kayapon. Diyan, bakalin daw ako tabi. Nabuyo dito arat. Butin na ba yun? Zero pa. Wala ka pa kita ng mga regalo. Mura pa. Di ko man aram ko na ano ang regalo niyo. Ano man ni gamit? Hindi. Na-meeting pa lang sa aga, si Sel. Ano? Alas 3. Ano ba yan? Gab. Dad,